कजिनोचेर म्हाका दिसता गव्हर्मेंट इज प्लेइंग ओनली हायड एंड सीक ऑर रनिंग अवे फ्रॉम द थिंग्स. आमी 2017 निर्णय घेतिल्लो विच वॉज द पिपल्स डिमांड की कजिनोज नीड टू मूव आउट ऑफ रिवर मांडोवी. गोंयच्या लोकांचो विशय हो ज्वालंत बाब मनोहर पर्रीकराच्या वेळाच्यान जो आसा तो आज पर्यंत इट्स ओनली फायंडींग टेबल्स टू गो विथ. 6 म्हयन्याचें एक्सटेंशन दिता आसतना ड्युरींग आवर टेन्युअर ऑल्सो we were working on a policy where we would have shifted them out to a particular area. Assembly in last year, Dr. Pramod Sawant, जो मुख्यमंत्री आसा ताणें तेच सांगिल्लें की आमची पॉलिसी ऑलमोस्ट जाल्या अँड वील बी शिफ्टिंग म्हणून. आतां सरकार जावन तांचो 2 वर्सां जालीं, अजून पर्यंत शिफ्टिंगाचें न उलयता. दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट रिन्युवींग लायसन्सीस. हाजेर एक कळटा की गव्हर्मेंट इज लिसनिंग ओनली द कजिनो इंडस्ट्री फॉर इंटरेस्ट बेस्ट नोन टू एवरी वन. तांकां कोविडा वेळार वेवर दिवप 277 क्रोर्साचो जो हांवें असेंब्लीनी मांडिल्लो, पूण सादे आमचे बारीक बिजनसमॅन हू आर फायंडींग इट डिफिकल्ट टू सर्वायव ऑर द इंडस्ट्री टू सर्वायव तांकां कांयच बेनिफीट दिलें ना. सो इट इज द इंटरेस्ट ऑफ अ फ्यू पीपल इन द गव्हर्मेंट ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत हू मे बी बीइंग टेकन केअर ऑफ are finding only renewals as a answer rather than finding a long term policy. म्हजी मुख्यमंत्री कडेन मागणी आसा की हें एक्सटेंशन तुमी दिलां, फुडलें एक्सटेंशन दिवच्या पयलीं इफ यू आर क्लियर द पॉलिसी इफ दे नीड टू कम इन लेट इट कम इन. वी हॅव अ बजेट सेशन कमिंग अप विच ही हॅज सेड विल बी समवेअर ऑन March 24. ताज्या पयलीं इफ ही हॅज द विल देर इज अ वे. सो आय थिंक दॅट शिफ्टिंग ऑफ कजिनोज फ्रॉम रिवर मांडोवी ऑफशोर कजिनोज फ्रॉम रिवर मांडोवी is something the government can be clear about or take a stand for which at least they will get exposed to what they intend doing. Secondly, when we talk about this casino industry, तांकां जे बेनिफिट्स मेळटा ते बाकीच्यांक अजून पर्यंत कोविड पोस्ट कोविड दिल्ले ना. ताज्या खातीर सरकारान हाजेर क्लियर स्टँड घेवपाची गरज आसा. गेमींग कमिशनर बाकीचे इश्यूज जे वीच गव्हर्मेंट हॅड सेड लास्ट ऑक्टोबरान की गेमींग कमिशनरान सगळ्यांक आमी चालू करतले आर स्टील टू सी द लायट ऑफ द डे. So I think we need to find something which is more practical. We are fed up of this bedtime stories that the chief minister keeps giving. Extension दिला आता फुडले एक्सटेंशन तर न दिता स्टँड दाखय आनी घे की बाबा आमी शिफ्ट करता विथ अ पॉलिसी विच इज देर विच वॉज देर एंड ती पॉलिसी करून शिफ्टिंगाचे तुमी हातान घेयात. ही पयली म्हजी एक डिमांड आसा. Okay, coming to again casino, Babush had given in the manifesto within 100 days they will be moving out. Besides that, even the mayor has said that we are against casinos. So now it has come to opposite of that. Babush had taken a stand when he was in Congress, I believe. So it is for Babush to tell why, what stand he has taken. His CCP, why the mayor is talking. I think it is for him to talk on this aspect. As far as our demand is gone, my demand has been there from 2012 when I came in as a legislator to say that we need to move them out of River Mandovi. I have been quite vocal on this. एकदा परत उलोवन ताळो दुखता असो तुमी खर्शेता, पूण एक इम्पॉर्टंट आसा काय रिवर मांडोवींतल्यान भायर सरपाचीच गरज आसा. ऑलरेडी म्हादय विकली, उदकाची फूल हें जावन चेंज जावपाचें आसाच, कोर्सूय चेंज जावपाचें, सगळें चेंज जावपाचें आसा. एटलीस्ट फ्रॉम दीस पॉयंट ऑफ व्यू लेट द कजिनो इंडस्ट्री वन्स वॉट एवर डिसिजन नीड्स टू बी टेकन इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग वीच द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ हॅड एश्युअर्ड द गोवन्स तें करून तरी ताणें दाखोवलें की एक तरी आपूण काम उलयता ती फट मारना पूण करून दाखयता. Coming again to casinos, it is also to be seen that crores of rupees revenue has been generated by the casinos. Having asked this question to Babush, who is the MLA, he says that traffic is the major problem and not a shifting of the. See, casino industry is coming to Goa. Casino industry revenue leakages कितले आसा सगळ्यांक खबर आसा. And I think sales tax people will be more easier able to tell you what is the revenue leakage that has been happening. But I wouldn't want to comment on what Babush said. He is a responsible, more experienced legislator than me, a senior legislator, an ex-minister. He knows better what is for his constituency, and the constituency people may be knowing what is good for them. For me, it is our demand because it's coming into River Mandovi, which is touching our constituency, to move out from there. थंयच्यान भायर काडून तुमी खंय व्हरता, ऑनशोर करता, तांकां एक सायड डिमार्केट करता, स्पेशल झोन करता, कितें करपाची ती पॉलिसी काडून दे नीड टू आयडेंटिफाय एंड डू इट इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा. Is shifting of casinos a permanent solution? See, casinos need to be shifted. It is one thing very clear. Whether they are put into something, this has been our local demand for long.
सो थंयच्यान भायर काडून खंय व्हरता कितें व्हरता हें सरकारान स्पश्टीकरण करचेंच पडटलें एंड देन मे बी मार्क अ झोन एंड टेक इट देर द होल आयडिया इज टू मूव इट आउट फ्रॉम रिवर मांडवी गन लायसन्साचो तेजेर खरें गन लायसन्साचो इश्यू बारीक बारीक जे सिनियर सिटीजन आसा आर्मीचे लोक आसा शेतकरी वर्ग बारीक बारीक समाजाचे लोक जे आसा पीपल हू हॅव इनहेरिटेड गन्स आसा नाल्यार पीपल हू आर होल्डिंग गन्स आसा सगळ्यांचो इश्यू आसा गन लायसन्सीस रिन्युअल्स आर पेंडींग इन कलेक्टर्स ऑफिसीस सीएमान एश्युरन्स दिल्ले की आपण रोखडोच ते रिव्यू करता आनी जाग्यार घालता म्हणून इश्यू ऑफ somebody coming as a private player to give you training with a handsome hefty sum to be paid is not possible for every person. At the same time, the type of circumstances that these guns are lying also have been justified and discussed in the assembly. असेंब्लीनूच चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें की आपूण हो इश्यू रिजॉल्व करता हांवें ताका सांगिल्लें जो पर्यंत तूं हो इश्यू रिजॉल्व करना तितले पर्यंत हें एबेयन्सान दवर म्हणून एबेयन्सान न दवरता दे आर कंटिन्युअसली टॉकिंग अबाउट थिंग्स वीच दे निडेड टू डिसायड आज पर्यंत डिसिजन जाल्लें ना ताज्या खातीर म्हजी मागणी परत मुख्यमंत्र्या कडेन आसा तो एखादी विसरला आसतलो हांव परत याद करून दिवंक सोदता ताजे एश्युरन्स इन द असेंब्ली स्टँड्स अँड ऑन दॅट असेंब्ली एश्युरन्स आय एक्सपेक्ट हिम टू इमिजिएटली एक्ट कित्याक ज्या लोकांची लायसन्सां आसा रिन्युअलाक आसूं बाकीच्या आसूं ही वील हॅव टू इमिजिएटली टेक कॉग्निजन्स अँड एन्श्योर दॅट हिज assembly assurance is completed. Whatever additional he has to be doing as far as new licenses are concerned, I am not commenting, which is yet to be granted. But once which are already granted, I think he need not go back on his word, but do what he has promised in the assembly, which we say is the temple of democracy. What do you have to say about this Swabhiman thing, that video that is going on in Sindhudurg trial? कितें Swabhiman. स्वाभिमान कोण स्वयंपूर्ण. स्वयंपूर्णशें कितें रे तुमी मिडियानूच काडला मरे स्वयंपूर्ण गोवा आमचो मुख्यमंत्री नसून भायल्या स्टेटान कशी लस काडली स्वयंपूर्णा बद्दल ते म्हाका दिसता तुमीच मिडियानूच म्हाका दाखयला म्हाका हाचेर काय उलोवपाचें ना मेन कितें जाता स्वयंपूर्ण म्हाका दिसता ते पार्टीन जावचें पडटलें सद्या 10 काँग्रेसचे आमदार आयल्लो ताची केसी चालू आसा 2 आनी आशिल्ले तांच्यो केसी चालू आसा ते चालू आसतना 2 आमदारांनी आयिल्ले तांणी ऑलरेडी सांगलें की वी आर नॉट गोइंग टू अगेन कॉन्टेस्ट ऑन बीजेपी म्हाका दिसता थंय तांणी स्वयंपूर्ण जावपाची पयली गरज आसा एज फार एज स्वयंपूर्ण गोवा इज कन्सर्न तुमी सुपरमॅन स्पायडरमॅन पळयला फिक्शन स्टोरीज स्वयंपूर्ण गोवा इज नथींग बट अ फिक्शनल स्टोरी मेड बाय अ फिक्शनल पर्सन trying to say that we are going to achieve something without a thought, without a vision. So I don't think I should talk more on this. People of Goa already know that we have been taken for a ride every time, and the new phrase of Swayam Purna Goa is by the chief minister is nothing but fiction.